nasi waskewa le minister Triskel bange mas financia dal we met we ashinge kewa mauchak ke kasin goal in kan we kat ke taganilash ke kasinge met ke de fashna met ke magatash ke ngan ispelan bain gos kewa aglen gos la met ke de fash ke lutut pebalash ke kasinge the year old damel Shirley Mepinen Ontario California but ngay spela na sil damle lipan wele siya arfinen nan bun malfinen punbe dan ganak fashila ko muplegat ke mananak nam singi ke aluin Wednesday kan mananak aluin Wednesday kadina aluin siya ule fakat fash namit ina na ke fak makalemi ke orek masiye fos algosh lela tangan lan gat ngan madalin on first kan yorosh metiga tak fashi magadash ashke na panan kipensige ngan welcome ko sa ke wa ma sistapel siya okla in kan da wikat in kan udige kastan ka ke kasinge loki ko siya kan da pel losan wikat ash me faksi lu mai ash the pensige along si aglen al damle sale giving and George Shellen kain or si welcoming remark abe nakela fakpel ma ash ke pensige amle sale Ay, rewo na she was rewo. It was quite long. okay. Quite long. Okay. Right, galan, first minute. Right, when we go was rewo in buying. The recording has started. As I made sangulo na singkat ke kokawul na shish at tagay ni be osin pe ke kasi penge. Wangit be mga fakyok ngan welcome me paing go was rewo siya marsh girl paing go be floman paing rewo sikyak timata fong le siya kokawulan kat kesla insin insiya rewo kaden tagay ni asi insiya kias lal oyiga kakime lutut ke malutut ke payapallash natasha oyiga kilo malak ke ashlan kaisi nagaywa oyiga kilo malak tibela afot na simba Okay, kilo malak namle salik man what would the mic na duman mas check mic duman namle salik kung bilang si uchak na ke makatash ke when uchak ke computers www.alu.casingold.com kung kain uchak ke me rek makan cellphone duman in uchak kum dial itkor shielu itkor 0 akor 0 siya 0 na kung fin bang siwi ka chang kum sang access code on ko hang tolu itkor me korsya na tanya pound sign metigat fast na meta ang kaksyakin gat and siya klabel metigat fast na meta kat speed bang atak na siyum gat flat lash in kaksyakin gum ke maulash kem shu ke maulash ke kat mod bagelin singe lo ke pel sima sisikle na siya singe kat in kain chisin siya ke kaslom kat prana siyum ke shipen kat mait wangin etalash ita wangin kalash sifena panang katang na siyum ke pel singe takon maslo wikat ke makatagani ke lutut payapalash ke kaslom ma kat siyugin kol kat kin gani klasha nanak na wikat siyulash kat na rewa dia kat siyang ke o yan rewa kat fatutuleke nanak na sa kas magandi kat takat met kuluk kat taka siyak siyum in kapashfut na siyum siyak tangan matalumin kol kat ken wan natim Jesus Christ kat fakulo amen lo malap bel singe tang na siyum tamlel lipan vinen bombe wakamikom kulon sin kat lakom syunen
siesngan finan bonbe in kain academy na siesla kung vinne ase bonbe kung kain sekpena lokin ka utyakin kain wigot ki dudut pebble lasha parang ki pelsinge ngasut wakakin pebble assume komin kolkat ki mananak misenge ya ki Wednesday gen makumashuyan kadinalun siya ule vat fast namit ki dudut pebble lasha Lamala kamaliban pebble assume Ulo malap. Umong percaya. Hal Galem Dalam Lamala in one apel na kayo sui kaksakin wimit na kayo peng kaksakin katlash. Lem flet na lash alle fall na kadinak flet ken pel na kayo. Alle main siya wo magana pakat palakin fashion na tunen ponte safely kadin we be mit lash finen posaya na in we be alun Wednesday. Na ingen na kadak first siya alun Wednesday lash ke kasin kol. But ingen na Wednesday finen ever same time back in the state until Tuesday. Ta may read lasha upay ke catching call Wednesday. Force ke Wednesday pagkador mukle. Nika kat itala kat Tuesday ta. Force makador makin mising pake Sam ungol alpos. Akina second nine ngan kat time difference ta kat alun Wednesday until Tuesday kat Wednesday. Na ingen na finen pon pe offing in na Graceland got pataga pe shun ke Akfashe kya offshinge ngamta ligun mamta ako lang akatay pe kaslan got ingin na wana lemon tres kalil fakala makatarang kulyak singan mata kade we pukla ke si pro inchi bana nishe cafe katlen uskat yangan mata la leke lang si kawul lag ke pelching metige dariti force komerit lash na mishing ya rakatay la akisi base pelching appointment na kewa Met lash finen go sai ta mai ta got a long reporting ja lu ko people study lash nam jing fine met na gewa shu got checking got ke pela benching got poroi the poroi all them got put in the lash but she bet shu got checking gum ge mo lash but shu got checking gum ge nek su ko fun na magum second na ke when she fun nan tum Jesus Christ get been long lang na long na Jesus Christ kung nalang sikat na me ranan kenek so kung muli kat la fel no kung agat taga pang na siyum siyak siyum dangan madal lumin kaskat la kasla ke lang kalang na lom ke lang sikawul lom apoin kat ke pelching ke da po kaslom ke pelching lela kaslom inar ke moonlock lela kas mo lomin full moonlock ke pelching but pro ke mai nge usut na siyum la tuni ke when si fan ng tune Jesus Christ mit lang lash kat ko. Amen. Amen. Okay, so now kalen po siya ke. Amen. Wala. Una, kalingin na kada akalan mi siya lash na misingya Wednesday and America Tuesday ta finan kolonia pangagat Wednesday. Oto na kaya ulu Wednesday. Takotin mangol. Takotin mangol pachife in Wednesday lasho. Arke Sam ungolalkos. Sam ungolalkos. Arch ip tolu kada ridike Sam ungolalkos. Ip siya metan pa fos longol. Na sinta ip siya kluan longol akos na longolon kors. Na tolingol luon na tolingol limekos. Ngay usod kitang tani kes na pa pang tuosan na kada riti ip tolungan kya Sam ungolalkos. Sife namisingan takotin mangol. Takotin mangol in one of commentary ke me kasing kol America awesome mercy pangan sifelas na ke okos ng singawin Wednesday but alikalam tatari la sife walap silas na ke which phone singe pa molye pakotin lan God living under God grace na pangan sifelas nam na si kesla we are can I read we are na follow along kung got reading na me agataya ngayon na takotin mangol ipsimetan foslongol sagang katlash el katsya mulena el pa lemka lemlars
siya lang kat ligimi siya. Kat lars el kat siya mulila, el palem kat, lem lars siya lang kat ligimi siya. Partiak luongen, mtak ya fos long lakos na long lon kors. Fos long lakos fagange okat, met na kawai los li fast in katang lalom. Au, uchak lan kat, tokoshalok, nainen matalsil. Met on elos fast med, en met shitel ke me on elos fast to. En meteen fors elos fast, in full way shitel ke temporin natalos. Kaksakin kat in walilalaplan metlal, kaksakin lem kat was full natal shake-up. Ip actually ka ip shafta singan mtak ke fostol ngol lu na ke tol ngol mekos. Tol ngol lu na ke tol ngol mekos. On na sinkat, to ka silent fella. On kinoning kaksak na sinlem. Na shell siya kasha singasaw. Kasaw siya on met o met me. Orongo el sala ke siya pasako. Koos faka kolon God. The faletlal on fin Israel, a kolal on Ingashaw. Arlena yo, Mangolian God, Kele Illaligian Matal Shil. Katlan Israel, El Sanka, Wallana Nashin Metlal, Kaksakin God. Amo Foston will make a singing pocket, Uche me Shifesh Lashna, Oyegon, Takotin Mangol. Foston will make a ange, Arulena yo, Mangolian God, Kele Illaligian Matal Shil, Katlan Israel, El Sanka Woolen Nashin Metlal, Kaksakin God. Pange Marit Lash, Katera, Pelchinge, Akataya, me, ke Shamun Mulalkos. Foslong ulinge katlash el katcha mulena el palem katlash sha lange katliki minsha. Katalle kalem ke nature shalash ni lagat katne molta nature lasha pasin kat alle kalem ke aqua ma ikekla na shish ke genesis kamatawe kian Aqua kilan kat lakatil na lang sikat na met. Okay, shibin ma shikle ke karda na viden ke Adam and Eve. Aro inkenik suko ta alle kalim pe ke chena sistoli singel mekor. Lakatil na lang sikat na met. Eleta kain molikat lagay si. Sham suko ngeta ka na shish Samuel David. Eldal klik na din Israel nga liye aqua makatil ta sang na sielos finen Egypt. Taka ligian Egypt, taka fashken me ian may siyang ngaw ucap na kamatan fel kenen. Ako makatil ges ng sintlik na tin Israel nga King David liya lang kalang na siya nga pangay topic siya nga takotin mangot also mercy mercy grace umne katina kat minsiya katina deserve ma takotin katina min makin nature sila nga okay siya ben lang kalang ng God amazing grace lang kalang ng God eliralan kenek suko ngayon muli kat ano phone na kay siya na kumni eving ako malaloin na kaya muli siya kakwak siya makatilan na siya nga alle wangin pel siya kata siya nga taga kaksakin God alle yok pel makatataga tolala pel katin Akfalachi long kalang na sila nga na siya kay siya. Foslongul sa kang siya kalbo ni foslongul. Me katlash el kat siya mulila el bal lem lash siya lang kat laligi min siya. Tikna din Israel nga ito akwak lalos finen Egypt tal na takikayo. Tal na lelos. Kasi ben lang ng kadel som usel la Moses lang delivered lik natal dang usel naka-promise land. Ako si ma iketla katliye ke Israel lik natin Israel nga la kadel sila lolos sila in rep matan fel si ke
trik na tinishare nga pangon talik natol wen natol talik natol ushe uchak na matan felkenen ka promised land mamo ifin got loop freko apply na shish machine ito na pa pen na kat ash ke machine nga katil na itala kat magpulo ay lushe wen chi pan na natol imoli got la ako got la na ke mol mapatpatching mamo pange longkalang si ma kat tekain teta ka na rin kat kakshakin lakatin na kiserve mga lalang kenik so kung kenik in molds ko na shish kai siye pati na is mol mapatpat in is lalaki kat biki mi siya nga ko mas choice nga ko metal na in kenik so kung nga ifin kat teis as masi siya ito ko ke na pa kat kapasya na ke end times na ke effective na ke papal study larso la pero samme pela tako longkalang silang got nge etu siye pel pang main focus la kumising ka hindi la grace period si longkalang lang got pasash na nge when in control kat nikin la etu nge o pa palala kalim la at the end of the day en luo nge na pa kalim na siye kataleta tari la kada we Jesus Christ met na kuwa malalfung for lagi makulutla malalfung e fa is mon mapatpat wait mashat nam ta ke shiko sa kwa som na ke sing like a fire pangen lumay na katin focus na ke shetan il siya nga katin focus na ke malung shetan il ke katin aron na shiko sa kwa el ta kain winigat el ta kan kya pagat lalen uskat na ke en like a fire sing shetan il tatari la il defeated ele som na ke en sing tari el roaming around shuk me tan well ke pen sing me in pos met well som na ke en si en in onga yesing tel in the din sharing kaksha king god ke shugo so klama de los li kapalakin takaligen ni chepa ngako musing weapon ma got mata ke nature si lashing kate le laki got itar el chile kat tar mo kat trick natol el la ma ke shbe akbok lang kalang na silang ke biki ke won chi fan na natol ngako ko in som na ke me lie forchigash ke papal nata sa lila in Ecclesiastes sapta ikor foslongo efin namnas ke som na ke salik vingom som na ke Ecclesiastes sapta ikor foslongo vingom kom som na ke riti foshingan patin chita kes makin yegatla nature larcha pange me akwa makatashke funyang na ke Kater sige lila shalala nature si lashne katin liye pakoton lan got na shish. Evin ko shish somne ke Ecclesiastes sapta ikor foslongo finas met kan riti ke pelchinge in salik fingom ko Unmuted. Au katkan long Along koma ka Ecclesiastes nasa na si aske trouble garcia itfuko tol ngolalkos. Itfuko tol ngolalkos. uksajan Au. Hoek matter. kata al ikor slomolan Ikos longol. Ugan riti. well Ecclesiastes ikor slomol pakoinya when is ye made filfela or much was pel na kayo at tiena orela siye tafung Wala malap. Pangan nature lasang. Riti Roman tolu longol tolu. Forcing a katala kalia. Main pangan siya force lemon treskalil ng paakalam na chicken pel na kawa. May na kawa magulo. Elos na kawa tiyasyun lapan wala na siya makat ako na siya los. Ang asum na ke siya son sapta siya. Posal kor. Kat finsa ma wangin makuluklar. Kat siya na kaya pa kat le wangin mapaing kot.
Evingat kapasye fos tolunge tana akalan me langkalang langat na shishkai sila kat met na kat tafay lagi me akwa me langat akwa siwas langat pangin nature large fos tolunge usi peche si katin nila katina deserve mange katina deserve akwa si makatil usi ke wanchi pamna natal nge oil la kishbinen lang si katena compassion lan mercy lan grace lan na shishkai siye el na lang si kat metliki managewa el lan kenex wolash kat kapashi mange in peche idela efin pa katale kapashang narun Jesus ngin na lag ngil sanul takalala ngakum or malakum masinga ko kata fashion kena in fact lang kalang na silang kat nga may tayo nito in for laliki nature sila nga ini small mapatpat efin nga ako malaloin na ke pay pange akwa singa katito na pay lang kalang kato kumle kata siya nga tui de fact kaslan kat na sin mo ito kata on kaksaking kat ito la katina deserve mga lalang kenek so kung na siya kasi ini small mapatpat na me but me siya but weapon na kadin mi siya ke nature siya nga ke siya akwa si makatil sin siya nga mulya ke siya Jesus Christ na nga mo masingay pang ako minan niye ke si fe siya ko passage siya siya nga Oslo wala leka akalan mi siya nga o ke siya lang kat mul mi siya but mula mi siya ke siya lang kat nangako matlalal fung mi siya ngakong siya lalal fung gilang kalang kumulikin lang kalang na siya ngakong katlaw makin katin faculty matain for lais mul mapatpat omne katitan shu lang kalang na siya tema ko nas katin ta church mo ito ko me mote malang Jesus Christ ito kay lang fon na makuluklasya may pala fa mo ke John 3:16 met nakawa malalal fung il fais mo makatpat masingin na kadin ito wangin kalakom wangin me nafakfaka wangin me kalash sifena kadin sifena aknas na sikatle wangin man nature la pa fostolu nga fakun kat na fon na fotodole kat na fon na matkuluk penchi makadin na kadin fulla apang katin fulla ligi makuluklas receive Jesus Christ lalfumi lal misya mulya kin mulikat le namne penchi pa sanctificate penchi pa ngan matalim ta kikil na naklas me art lasha katin tinan ka malan tela Muted. katin nan ka maasing ka sao ke penchi kamdeshan na lom persek acknowledge na ngena kamdeshan na lom persek Oh, Trinalo. Muna. long kalan silang ka ngel takan mulikat lam ne ngena as Christian kaya kata i small singe ngan matalu small lasha nanak lasha tila ma fin fela kat nan ka ma asing ka sao wana ke Colossians chapter 2 fosye lufa akalimila Jesus is seated at the right hand throne ngena El Sano got the fatherland send him the second coming but Tamil chile la lakati ke people study rapture should the second coming lakati ye be mange pangi connection chila kumwe David ma klik na din siya nga ito la talta ka liki kayo icha fast na matan fel kenen akong kat mata ke wilderness nga na ke fela singa sin nature chila nga pak working nga nga to in connect ko ma chisha ta ka mi siya mulya ke inu siya kumne kat connected na ke kingdom lan ka kat mo lingin wangin may na kadin sin kin kat fashion kat tala ka sum na ye pangi pising pangi lang ka lang na sing la katin na deserve ke chupen lang ka lang na lal kat sum ni ki makuluk il one wakat like a blood of Jesus kat lal fun lal na kat sano ta ko pangi connection sing pangi art love mind lo man in an compassion ke kokolan ngan matal na mo nga kung musengi efin katlien na pay kate on weapon na klik na tinishreng kaksaking kat ke me may kek na nashish nga me nga kung ndalyal ne ken ke katram nga Musta? pangat or
Kalula ngena sali okay. pang taklu. Dali ngena en. Amtal nom sil nekena pang agde palu chakta. Men walk na one lap ke. Pang Gaw. ingin nak kata sih ke influence agate ya ke Wednesday mo wona pang el to kali itu me ngamo sisak lu sham onulal kurs katli ipse me katlar el kat shamulilla el palem katlem larsha lang katel gimisha alla boss experience lan technically ni training el molalos laliki me شغل فينانيتشا بلدقا اللي كاسلا ريتشي وشي الكناوسلا سولجلان تلقنا دينيتشا ارميلانيتشا با وشال دالا الكتال دال كولتنا شيانغاول أنا بكان تنباي لانكالان ماكات السانغنا تلقنا دينيتشا لوتس دي كتريدي بغت مولكن نغاكو مشيني كتلين نباي أكوكلان كاتلا mana ke wak payak leke chisha del taka wenchi panna na taka taka minche molya inuse mol mapatpas pange craze pange takoten me shiva takoten mang also mercy ma shiva la sa ushe na mishinge katin chi bakes makinye kat kai shi mishinge la katika weekend na defin chisha silwan ke mol la sa kat minche na me papala le kalim la finne kat minche flokna ketas tamil chel la kate yamang ke me papa study la chope to alle kalim la kate eternal teaching kate te minche kate matana ke me like a fire for shafla pang ma shi tan ke ushe na shesh meta a chisha del taka kesh ben pakun ten man papat malin modikat le kai shi ngakum fin lal fungi omne kat wapena ngakum mishenge mga palakin ke mo ka nga fulla ya kus na mishenge omne wangin le shinshin wangin le force na men ka tetola ate fast na ye ke mo shi lasin katel security ka il promise evin kum lal fungi ka wenshin tikne kum me fais mul ma pat wangin mi she pang mercy pang awesome me lonkalang me pakoten na me Yorkchilan got na shesh kai shi got my Christian and sham mole sham large mein Gaslan got a mole finne got it all like the mi she ko somniki som shit pa pakpaki got when am I get kan shesh get dictionator shell me goshi natros mami she in a finen goshai parents la so it all I Klinge somna ye. Ako mas Christinas metlal ngata la somna ye. Ako klan God inikas na siya mushing la takotan man God alle it's amazing. Teaching wang in the ligigat ta lucie shibe re-energize la fingin la shibe ushi ko shi ka dindi takotan silang lem God ngila. Teaching is in good she's in good hands. Ako mushing as Christians nga si Fena kaya ngam liti kaslan katingin nga life we kum talinge pakotan singe paus long si silan katinge Jesus Christ lasin mulla ko wan chen asing on yok musle ito la katesom na ye mol tina min si la fung si mol katikan ta sam mo mol na pai katil ke usi pi singa katin mol kin fin fela ching ngatin na kapashi ale me kapaslan na dinishraying manchi kom machine chisha jel taka fulfill mana ke wa ko kwan ka tinu se mol ma pat patching e sam ye nature jelashing fosto no au shoot ne pang nature la ka ten shu ka ko kwan ka ti na pa ko ten nan ka na kan affection relation mat na ke wa guess tan ken klang klang lan ka na shin me da ka tin te kalashe ka tin te mo me mo taka a lot of cheeses by cleans you out in and out ngan matal pa akbo yigatle aknas na shigat lagatin uchak na ke mangol jilan kat patin uchak na ke
holiness silang God nga kung they can come to God without entering through Jesus Christ. Paano kaya John singa na ko foson ko takalamiyak. Impel na kayo wape. Jesus is the way, the truth, and the life. No one can come through me the Father except through Him. Paano ngayon connect? Ito fan na nga kung kayo nuchat na diya. Lang ka lang siya pang. We don't deserve it. Kakatan gaya na. Kaksikin nga kum na siyang kata. Man, hindi na kating kaksikin katya mong mash. We are living sacrifice. Mong lasha, hindi na kating sang na siyang kata. Manakwa ka the rights for the glory of His kingdom, for Him. Wangin na nanakin mo. Wangin na self-centered. Or malasha, mansing God. Nangasin ka akalim yung mitiking nga flila pelala. Masing ipangali ke kasing kol ke may kulan kasing kol mising la. Elo fan na fung yan na ke lang kalang na singa makatil keslang. Ala kalam silo half-fresh ye in kalam na siya smut. Nakaywa na katsi na mausit natin Israel niligi ani chepa pa katsi makatkalan sa po wangin listress wangin division wangin when manakaywa taga unite ke lang kalang na siya. I think that the line get na Colossians chapter 2 for singa love brings everything in perfect unity. Love si makadalert makin sabay mo when sinata nga ke grace mercy singa pahin na kadin me or makin na aske kasing pon nga we click tamalel we nga fashion yes katala nam singa ka tram on a daily 2-3 times throughout the week the what long when Alaw siya lang kalang na sinangkat nga Likuya nga sam-sam na lang kalang langkat pa fresh siya mo lalo so. Napangimay na siya siya. Main pangay ni siya lang Jesus Christ. Iltagan mo likat lang catchment lang kalang na lang. Papatumal na siya na kayo. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Elos na kayo. Or make lang kalang na singe. Mimea in save the world. Pangay in muli la fel. Catchment lang kalang na. Ama alle shu kaksakin me kat kel chibel chilar kadin chibali akwak lang kalang nalal alle shu kaksakin kat la lusi nga kapash na ke me mit kol lash ke kashin kol ma alle kang ka riti ka mongo ke kaslan katin bel na kayo akay na pa ngayon am ta pun pe ito la ngayon na ya this is the pangay masi mayok super ko kumakol na Kokumakula. Ngayon, pangun yakingin na, kail tako. Katako la kadin shun, kail pangun ko. Pangay key question in an ash ke art lash, mind lash, pel na kawa, katin lash katin pe. If in ash ke, katit sangatu in fact lang kalang na siyang. May tayo for laliki sin nature ma, fostolu kat share ke, biya nga. Fact lakat, we all come short of the glory. Na, lo kaksakin kat ke pe, lo kaksakin kat message na mo mataga sibe akalim lang kalang la kapakatin yok lang wang na siya si na sibe wakon na mai ko neural siya lemon siya trescal finene lemon trescal umsan along project family kumdan sang along project pa ye Kaya gila mala mama ma follow neural kale makataya alewo ngaliala tiginis cancelina baxiloma ba cancelin ngama tiginis cancelina bangalia ka panas cancelin je financia dalda nalik mugul si cancelina tiginis cancelina finash pe ngene kungwen sa sanglen paklasiga sangat elong si pe long si levin in kasi puwang pe na mal vim na siya ko siya si mushroom di ba singe Mas Right, kula la farang ngay, kula manlap, lemen. Kula manlap. Okay, all right. Akna spela kat akna tiginis Cancelina Calvin Kayves finan bombe nan bonmal. Afin ne bak pay ansin. Live in na. Akay ka sewa ke kasin. Nine mo. Tiginis lain mo tiginis ram ngina bela kat o gymnasium.
Pati ko to sa niya na. Pangin. Bela chut na siyo. Well, alikato siya silungan. Kal, lain mo na si was na kaywa. Ala na opportunity na muwa sila sa katara nga kain yorek website silong dahil nga live face to face to face. Mana wo sing amta su ashpel niya matasong nakikasin call. Nanitin na nga utyak pa kya. Napamaka na langkalang langkat. Ilu si naniruk ngan kain landuk niya me. Laman lap, actually ko was ke wait, camera is off. Come from the table. Naglaman lap, actually ko was ke rek malobosan, ala na wo na paye, para ma pinsya ka elke na katinarang. Pinsya kunan kinsewo, ilan na kinsewo ye ko was ke rek malobosan. Anda archipen na siking ang tayo na nga wikarin kumitialo archipel nga nakana na nga so correct makin mapos kiliyeke kasing call website logo sa long large metro mo kapag siya nga wengen large ko ito long analo la long large na siwas na kaywang sila man na Well, global tignis pangapaka tignis Angelina Calwin Teves. Gulo kikot liye. Kumdana tignis kal. Dalalak nagsislaklok. Bakta sil tigin Calvin gulo long last na sil. Gulo sil tam na lipan lahil kain me Orela o yes o afasila o yes ngi kumin kain wikat ke kasinge. Kasi makumra lang ang akayagat, inga in fast na met ke ma kadeli sungen gat ke kastal ka din bilash ka gen nasin matwiyash matlili matlala panang kat kaksya kanal ke technology masang kalam nasil tamlal share nak fast ke computers met na bewa wiyash mas ke nge ars met Georgia ars met wiyash California ars met wiyash panganga Seattle ka Texas napakuwas yun nanpon mal nakatfinrak pe mo met na kayo mo art Facebook account laga benuchak na ke kat kaksa kin ke tamlan lipa nila ro fascist lal inka injunan pon be asun mata skulan met melam ngan kat dalang si yak met ngamamal dignis suwe singet chima fak mo fascist in kalem ale lang si unsugungan gulo ki kat ka insi ke kastal ke ka singe Ama malitu doye ko yok sham kun gasing pakotin. But along ke benediction lan metropolasnge. Los kana ko lagasula taulos mo langkalang pakotin sisin sila ngan madal. Afin siya kasma taka kyalin basta lasnge. Katin shopoy katin ita kalmeyen mayen kipel si ma David de Lorella. Ilya na yok sima neden matsabel de kafatan kuluk pakoten langat silbak siwasilla David akkalemiyak ki Lu Samuel singa Lu of nga kan read for singa duluan fak mo David el fak ngawrek makuluk line lemgat and neden el fak lemgat el nanaknas na sum om eti emisya nakasinga ki tamlalipan nila kataya ki may lutut misengia kat may da katsangan ke misya that Jesus Christ when gulo si fandan din kadel da katanglan misya dari akalam yun na shesh la wangan siya shesh malalal fungi evate maulyak inwela ke lensafla batam la shirley la kakashigat ke may lutut malaf fashe ke revelation fakyak sipuk ma katmet kalanza pa arlesinakin pananga kaksikin kat ke aslash ke belginge na volledig din belginge na siwas ma we got the nanaknas kasta vinash testimony lowes
Kamakus lang siya kalami ke Belsinge. Ne room bedam Shirley kadam le salik. Lamalap. Globe Ashmit lang si Amel Salik, okay. Georgia, go ahead. Elos kain lang ye. Okay. But globe ge pellasro. Ja, me lyttu toi kangaruilena me lytikat ke langalenglan rekat epäkoten lalna siis kaivat Moita talik na talingi ke poika sinye. Arne kiale mo lyttu ta na siis. Ta kaivala me langalenglan kat käsikatin pelena kaiva. Finne toas maupena siis, ka yok maupena siis. Kisipen langalenglan el kolkai siis. Kaiva katitena katen Luxury na insibilbena sang kaksak yoklala masinkat pelena kaiva. Kuloke pela kuloke nga kaindi again bon wait bon benga na long belas na fin en bon be. Kulo. Lumala Amel Salik, Bella Shakna ikek na si Wus, with si lang si Bekasta ke Belsinge yan. Ngayon dam dahil Veronica ko am po sa ngayon ko dam dahil Jenny vingos lang si Casta Bella patawag na si Wus. Unmuted. Well, vine wangin makuspak ki Belsinge vine as fakusa kalemye kade ingin na somne Ontario, California tapna Milutut na ke Bible study last ke gasinge edaka your old damle share living in Ontario, California. Oye befine ash me fact announcement ma ashral belang wa ka na sium damle share. Kal lemon di daile na klon wala lab ko kuskon long bashek. Okay, kal alam mo kal mitigat fast na med agis ang klonsin kat ke mo lash yok na ke aqua klay pa ng katkaben civil ko sin Belgian na negensli na kulo ke katosin no kulo ke bikasla katala na arula na yung anin ke katkaben long be pasayem long lash na ngayon nga long tôi ni phong is ngan kata ngal tabe lupse shamram silal taking call wine ke ay ngani na ro alle akay kot kay wa ngak na fakulo ke singal mga motivation na met na ke may na ke may last now ye ko kaya shamram ke Fakyak. Kada tafla na medit silash ke Victoria. So mitligat fast na meta. Ngaki na kaden silbe ipasla sukke kashalon kat. Len kan kashagot ke masim gadash ke yokto na ke medit sinaw ye ko inge. Kada belai alle ke findia ke kashalon ngon matali alu pe kiten galim ke. Narang aki wiko was siak ko sin wiya nam nas kat siak ke long garing cash kat pam da kat kilo malap ki man kewa tayo na ke long lum lo yung long si yok lum na sish kat siak ke cash lum kuwin nam na sik ikas mo dito tingi kat kawan galim ke kaden mo kan faka ko ye pe lus mo da lupshe ngon dal lum kan ikas na gawan in mo kan galim ke maingi kat kilo malap ke oye ko kat kilo ke masim ko cash kat ke
at Brian Limchisimit Langulash. Amen. Amen. Na taman liban kum kulo ke fakaklan na ke alun uniste kum alle na katalle na yengan ngalal fungile lemon deal wibe alle ngan ke makatash ke ni misenge yokia na ke kum ashipon pe alle quality ke video sigumak fashion alle kalem no pe nara nga mo wo legum proofie le got na enna ko ta ashwe gaslan got going fakkerelik na kay wa in mo going we matalupse min safle ye gaslan got pa use mol la na ses na kiden fastament na kimudutut la so booksinge fakkiak sa makat kalam gila paing safla yen buksige paepalo pange bukyak ongolon goske paepalo se mar sapta longo luopeke na masi katobela ko finridi fakkiak onan upe mayen kumina kuin kalam gila me Zechariah el fak super ma Moses el fak super ma Daniel el fak na super ma book ma Paul el sumusinga ma na kiwa kumina kun caption ni mga dagan la na belto kum isla pizza singa na mana ko en diction na phone la na shock to kasi check tayo na guden mata ready sisla bella shin guden na kupfon ke me yokia na ke puksing na puksing effect ya ko paling saflayen oye pe matawayen fellows saflayen fellows ako mol game sing farane aspel si may tui safla na mo as fellows as matawek sauce na bas papuksing effect ya ko samsam good saflayen fellow sa mga kalim kia mo matawag yan fellow sa mga lamayakle kadil lama or lama silang fellow kadil to manas insi fesk ten kalim kia mailaro panang ilsamos la ilspe usi pizza sinasish ten kalim kia pakat kalim kia le John utagla na finen kitinta ka basmost in pailar mga insumosla. Nakatram ke masiming aki kitin luksyonin na loyang pinagila sa John. John, ilpa simut na malutut ma mise ke natural death. Il kuflayan waki, metro maskiltan nunilya, skiltan presinel, il kufla misil, skiltan poil koel, il kufla unilya. Maldal, kaldari. Usela ne finta ka. Sebab Patmos, pangabel si mal matalia aramange na mangem tek simle elia mangel sa mosta na si kum ngakuming kalim ke paingi madutut luwoma enanayak na kilutian puklan fakyak sap sipen fakyak na lalaki shaleyan may kayok shikashak na kimoulasho. Tashokta masi yoko pa puksing akalimya masama tafata ko. Sigilike katsi ka dakfla jinga alla na wala na ilitole pel singe pel na fosse na sikum. Posla masikyak mai masangak fosse god. Nahigati litole maing isikyak panang rela maing simla na shishkawak din makan galim ke. Kating galim kele me isikyak ko. Lame Jesus kolla mana kewa mau nakimana wala na pa tamal di ba il tangalya kada shoot nakiplan wala na pa pang awesomeness silang kat ngay Lame Jesus actually nanon ko na kewa mana kewa sa maurek fellow kumadaliye ngay siepel maing ita actually sila say actually mit nanon ko singa ba Lame Jesus Jesus el met kolan matonvel de fasi met kolan matonvel na kewa ele ak misse maing ke mislalal si fena
the shock the belsi ka cham kining e bagat kalam ke gas maing so na ka bagas English sing ka cham kin middle eschatology bang the study of end times lut ke bel ke len safla na aki kuminoy na nga tanam dek read the Bible dek suk nga nito mitlut yung mata kolokan makas na utuf na anang making ngan kuflata po na baro kat dek sang gas ko siya yung isang wayang gas English nga pangan eschatology ba siya gas mga kumitlal fung ino na English na Galim ke, kung galim ke me film sang eschatology kal sham ke bel sham ke len safla fek ke kal sham kin be in mashlon bel ma meta pala ma upe safla yen felo ma akalim yunasish ma pe mai matawek sa se ke mulan meta na Aki den tawekien fek ya kilem tak ikas samsam ni kesla sina ke aramalal pol ngai na mo asmano pe se makelim mi kashkashaklan god god meta makuluk mekayok setan maupe na lem Jesus il bay katang lamana kaywa leta fa aki etong shailal. Namasya nga read the introduction singan siya siya. Kaya magkalam kaya mana ko mga akong mata force ke mi siya ngayon. May nga nakawa iwengin le siya pel. Ta shock ta ash may cool si. Semay tako ilbay aki etong shailal fin felo. Bakit siya ramge ma doktor ni bal ramge Zion. Belang mo siya ramge Zion il yoki na siya na ke en Jerusalem. Ilos mitlal if is man no wala na mol sa saying. Nakikita mo ko mol man no wala na singa pelsi bakit mol yak. The day of resurrection. Bakit siya week tayo nakiplan rapture. Takolan laim. Tako sikat akong matasano nga tipa may ngibang mas second coming. Tipa katsano. Katsano rapture singa. Rapture singa papel si malemilat sikme. Ilatako na yung kasaw. Mata na yung kasaw. Yiningingo. Namo asharum si aspalal si ngir sarum si from east to west. Namo Bible fakle mitluo an finpet si siya wangin le siya matana. Mitluo orek ma siya wangin le siya utakyak. Na pangipel si mak mitlalal fung ilon talik na tingkat ko ilos si malalal fung ikikat. Pangipel si ma ilos si utakyak. Likpel si mitliki ma upeng ang makitisaram kin fak yaking Pangipel si mga sikya ko. Rapture, ito ko, Islam itlad. Para, pel singi, pangisup siya supe yok, marakat, sisla pelas, matagayining yung sukla kita faculty kaslan kat fakya, talit nakawawiyas, nakawa makatito, na siya may maash mawla, in makan ito kaslan kat, ilusin makalim kele, ash pel si mamayingi ito ka, mana upe si maupe nga ambulakin misinga, tiya kan siyang na ke maupe si ito basik mayingi. Na orang aki, mana siya pa in kalim kele fekyak ilim dalek ma efa sikyak inge maing nga kumin kalim kekten mo kaing kun keten mo taran talik wies mit selos samakat long se losin mo tiye mata palakin belu be se inge na Buying is been madutut sila nga. Buying la kastan ka taka tiye may aksang na siya. Ta maing ita ko insang akayekot. Maing ita ko insang use itayak na siya. Giden mo kalim ke masimay ita ves sikyaking. Na week tari ka chamdram ke o wiki astari ko cham ke fek ke sapta se
se masam sabta siniga sabta tolu fos longol luan mai sam pang churches eat koshing churches eat koshing ko vindriti leta gash masumlena sin churches eat koshing ashma safalsi churches eat koshing assume the mother question then that samosla maing assume ash aden template itaking us in churches eat koshing na churches eat koshing na mising kum kan loin na ke kanin alu la shife na le kode patat na ke maing inge fakya le god ki magat lotoy la ke churches eat koshing le Pia ke masikat akat liye makat kapasyang na ke churches it koshing afin jagin in kalim katash ke faxla lementi kat ka damalipan namnes delvin delvin nakan la nga asya namnes titlok niya wi ngan tuwi ka sumoy la katash Fakay ningin ash kisin ningin na ash masima Shakna galem. Kachkatuwa kan vashnamit. Ama shakna galem. Okay. Vashnamit. Okay. Vashnamit tamle shakna galem. Okay. Metin vashnamit an shakt. Na gala. Fakay. Ama mo chilu massage vingum going briefly agataye rapture jingan inale galem. Va computer nangalie masih kumpa kiwikarya nevine ko. Okay. Kalbuna. Kal mitliga kal faxila lementing den chike chike akade kada chike gassing this chinga rapture. Rapture na ke laying lost na gas ko siya ba utakya. Cause soka ko kren wengin de ligi velo. Nangaki first naklosan na ke website saying website singa pa www.gasingoal.com/downloads. Na kumili may gasin duty sigat sa mosla ashke na mga shamsham gaing ashke nga kil lemon deal shamsham nga sumne gaing na sumne ge page ge Facebook la ti Facebook website la sho na item akatayak singa limego pangan utakyak saying akikiden kalam gele buying masima kot metlalal fung yung matatapanin sikyak kot tiya tapan takaklulan lem siena masisikyak meta pa lemeta ko ismet lalmet Met ismet lalmet maing shamsham kinyakas ke Thessalonica sapta akos for single dolu ni single on koshan. Pangabel sima elosima mise lalalfung inen lem elos pa sogak med elos pa takake sogak na inkashaw osin na sin lem yineng yingo. Pangagas singa moulyak singa na ilusima mulya ang bangan resurrection ko sibe na ma akmulya like lem ke ilmi selento mulya ke ko singan pa isang be akmulya akmit kanin soga ke lemil matafin fela lenangaw tikun lenangaw lil soga na ingkasaw ko sima shock like na ingkasaw in the glorified body pangan mano sima mait ilusima mi se sima sogak na ingkasaw ke plan bel singen nangaki klen kalim kele min nga matalip se alulan alunutudang lan seulasngan kata ke masima sikya kinge na inge ilo shamsham kun moulyak se inge lo shamsham kun nangaki akon nila faxingen le kotin loing nage sumna ke sie korin saptait kos fosingalakos Akin nga lalvi lang may tiksin siya na kaya daf kaya lang may tiwilan ko siya finta liksisukse me liksisukse nga daf kaya lang liksisukse wilan ko siya men King David el fact ke siya sam like ni fact le king nga shuk king nga shot na matay king nga shot na
matayin siya nekiak ngamit kuluk siya tari. Na mitang kalmi ba met likshuga kuluk. Nangamo mamasingay kiten na kiten si Fena tapokla. Min mitang ta likshuk si bang ilaway mo na yung kasaw. Ilawin na yung kasaw. Min dalmit mo wang makuluklan likshuga. Fucking David lang Nga asat na kinekigils na putete ngamit kuluk siya tari. Na kung visum na siya koren sing saptayit kosh fos singala kosh Paul Sham kin na sin met koren tinge insang tapokla faxe kisin siyak singala. Kaya of kaya klikshik se winayin kasaw. Kaya really siya koren it kosh fos singala kosh ta mukul sa matiye Christine ilak mataljiyak yematon kat kishipin il payak na sin matayan Christine se. Matayan si matiye Christine ilak mataljiyak kalmiya pa salvation, sanctification. Yematon kat kishipin il payak na sin mukul Christine se. Kalmiya pa mukul si matayan si mukul taman matayin si ma lalfung ike kaat ila pala kinin si wasing kaat me klike wo kaat sila siya adal siya mod ko na fin na kaya baka masagit siya ko na fin tiye oinge talik nadaltal efa oyanamit bacon to shock to talik inge ilos ak mataljiyak yemoton kaat Pange fosse makadisang tapuk toplan mo ito nga katitaf kaya talik sisikse mise semanikin mawo makulu katitaf kaya ilawin ang kasaw Paul Hamtram kin kesiye koren saptay kas fossingaw lakos singan na pange mas mause inse wo na se suse nakin misle le kulona sin kaat le katmet ko siya sukuten ito kikastan kat sukuten islam chistalan metlango slash mayen fingam den kia ka fintalik suksin na elshat na nikin le me difference lan me siya na ligi mawo makulu ka kishpen lalal fong ilok kilim Jesus Christ ito fa ak matalye latalik sinatik sa manikin likin le me buka me kulu ka sige na pange ilos painge molyak bel singan talik shishuk ma papa nekiye ilos kalenza pikat na bara makunak nga kumusenge pang makiten na ra kiten sum faculty kaston kat ki longsi sang longsi lon kat meda in kalim kele kumfin is long ki ta lemilan mitlango silum Longkeleng lan kata itia patat na fame makefan na oya be patat na sintalik na tum. Finash masis ket na sintalik na tuman kumitale longkeleng lan kat ita fa mole losle. Na matikan fact na sum le me mga long si fact insik kya ko ifintiash ke pa pala. Katikan fact mama what sum lega minna katikan na minna mod ko mo angay apa nang isik mo. Pange masi siye Corinth saptai kas fosingala ko shan na ilos pange ma mowulyak sunin kasaw meet sunin yung urine lem kat na ilos ma mowulin bel singan et vasogak tok o sun na sin lem cheese sineng yung na meldalor o pange bel ma fashion nilon mitlalal fungin na sin lem Jesus Christ. Nangamo ko was kaywa mit mato if in aman kaya kat mit adults ke mdalong main kat siya bela katal na katlong si mit sila yok la nagigasing ni sila kum in love at one point in your life kum in love kalme ba kum kim ta na liye mit kin charms in mit kin kum gina liye mit kin bel na kaywa charm kin bayak na relationship sila nga matlal fungin na sinlay mo ohepen na kainin palasi ma long si lan gulsin sin tensi kam tensin sin magulsi masigan ohepen na siye bangi kainin feelings in na ba
Para pebble sam kunyak merot merot mukmatensin mata ak matali lol tapan mukul sa tapan ilan ako lol na lang mata tapan mukul sa tapan nganin tako na open na kot matlal fumia katen mata luxury na loin na ki ako lan gat katen fast ke wala lan gat na spinsipel merot singe fa sikya kin ka sha pangabel sa magda takay ni na urine card, managawa kat masifan na udega opi na sin elos sa mga akos. Belsingan, balan belsin ba sikyak, ye, itkos, or ikin inkasao, en felo, matafos, ye, itkos, mitligita kolan lem, takaklulan lem. Na paingi pelsi makadisyon na kaya may dututla siya na uye ko lemon tea finja kin tapok la kata shishuk ngamo alle listek da shiga kata yese ta shok finja kin galim Momo nga ngshi ino ngin mo akoniyak man gasinge rapture wangen to me oya singe ki akata yakiyagat nana ki kasifan na rapture tapako makatayangan bilo mala balik alim na ngalal ni mo kalan beselos nge fast na met pasi sera ngamo akon yak tululumbang ang sesyo lamala alakalan kal kulo na malla be finash pa kisin siyak manam na stel kas lang ang dui min kat finde pwede kat na fire kaloy mo ang fincha ko pa tukun mo ang giden pon fire mo ang na kayo maarla na kalam na siya kayo na kada fast na mit katram ke church it gosh bangan le church it gosh ngan si pa sasam kun na Asia Minor si pa Ephesus, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia na Laodicea kai si church kuna fon na kum kan caption na ke mukalan sa plan kai si mit na aspe masikat kat orela ke ngay kifes ko was na ke nempo nempo it ko ngay shamsham kun yok na ubya ka nempo ngay shamsham kun yok na yok ke revelation it kosh ona kat kalam kila paing nempo single nempo phone la si nempo phone la silon kat mana ko makumliye manempo it kosh kuming kalam kila maing nempa paing si nempo lon kat ke revelation ko sham ke lam ko it kosh sibe alo it kosh sibe itu it kosh buven it kosh maing na ke way na kalimila nempo it kosh nempo na tuf sila nempo silon gat pa nga it ko siya lumayak mo pa nga nempo phone la si mga akilin orik malon gat at charm ke nempo ngay tisisla bel yok ke mayin katsumos la maing kum fin lut kum fin riti gaslan gat kum fin ke usung ni gigaslan gat na ngay siyak sum kumindap na sumpen ke website gasinggold.com/downloads na download yan mo sige kumin kalim kile me kalmen nempo nga kumin mo read tana as kalme yan assume bin ba nga nempo singa luwo ka nempo siwo ka nga lakos ka 144,000 ka leme kalme man kat may nga na phone na kat small la in mo may nakiwa kat na phone na in mo kalim ke in mo may tsayin mo dito ko sabram na sista kat fosek men kat finito la meswo so o na si mit makan taga sham na sish kada galam gele mesi masing swо so nauro masira kat tikal gilal fung ilasho mayin katina sisla bellash shige gden loop shige gden ridi gaslan god mana yok shibese pangay nauro nga kaya ko sin nakmana sisla bellum taga li shigiktin sa mga insang cash o may duting kasi siyaram kin leta itkos na singkay si church singe na fond na mga aske website sema ngayte sulbe siyaram kin da shock ifidash kisin siya ke
na ngayalingan kalalfumia lemon trestle ko tamil lipan ilo si alingan be in topuk onasikan kisensiak na masing ake sham ge sisak the shik oyega sham kin pa Sapta Akush Yokie na maingi shamon kaisi mama sikyak Kolekten sum because Sapta Akush ngat yalle sum alle kete matana backpack ilang ta shock to ngaki kiten shiksuam tak loin na ke ash Sapta Akush del akten nasil fact nasil maingi sikat nasil John ilan kon liye dan masmos lang ngakumin in kalim ke aramalay ng saram gisapta Akush sapta limego sapta liwoing lamala atin pizza simad orada pizza sin dal solal John ilan to liye ma semeta sikyak na ba liye maingi nahil sa mosla na sikum kiten kalim ke mama sikeng pa pasaram ke alu sibasaram ke buklum seinge nga ash lun buklum seinge ash seal it gosle na kaisi sil nge ash kaisi mama da sikya ke bangan osh fash ko le me kalme osh shal ko me kalme osh ko manaden masatean osh shas ko na klime go na akit kosh shope na ke masase se na badang aki sham na shuos katachi keep saying kiten mo dictionary na kalem ge kat finsum na ke Sapta on kosh fossinga luo gefekja ke ilanga fato ekle shal oena nuk shal matul tol kalemo malemo ekle arulena shasha oena sha nangaki Akikden şişke peçela masinge peçela gefat sina akubguflang ngedek na kengen şal guvingedek da fada şal elde use ilya yok na su na katfin şike mod ko ipsengen Tana mahingi na kewa alle usionan ona din sige mod ko kata mama sikya nge kung ngida na finals ko mga akong madali ito ya kaloko na udakla na inmea kumingit na yung kasawen na ona yung tawul siya lum ke kaisi kata kushus lan felo ingi namo kainin ma upena yok paisik yakingi sema ngakum fintie na luksoni na kalim ke may na sanging makina na sis Narang akaya gawus na ke masima sikya nga katfin rapture yak na kade tiyawi papalama ingi paingi masi wo ke ngakum mutlalal fung yo in sukke kat masir ngakum sukkeden chike we luti ke mainge kiten mo kalem ke mau pena yok semai sikke ikden mo koin kain kun be bang siye ma yok
super yok maro nga ko minok ten galam gele if you got lo na ge es saptal ko she sham kun bangan sil akit ko shingan Belzima sila git ko shingan sikya ko na mo ayash may ukuk lalab ikas ash may ukuk git ko shima kay silbuven it ko shbe uk ilo sibe uk pelsi da uk ayash mas na upesi sikyak na momitli na im da kanausik levela na pagresho na ge sapta single sige fakya ngan mitli na los sibe ash mas be kanausik le na mo pelsi ngan bag mit saplu utaka na fela il delta na fakine an pebble na fakle semit luong an ta shock pebble fakle isimit Michael la sha kuf na ke sha pa Moses na siebe mit tel faknen pa eash shelin kuf yetolu dafo na aspe mit palo sige pebble se fak mo kat kalam gele pa Elijah na mit sapluong ilosi sa payak me min mit ilosi sa payak me insul pesige in tafel aslan god pesige in akfashila longlenglan god na sin ilos sa masak na matayin long sila na maing na phone na sikya kelevakle sikya in Jerusalem na may tluwong taga luti ilosi luti sikin may ito sikin unay lalosi ilosi kufla nika na ilos aksafila ma ilos fashke an na mo katile falayla in enwaki ilosi enwaki tigulen tolu ilosi maulyak na in bulan belsi ngan mait ma as in bulan belsi ma ilosi mulya ngan ilosi kanausya klepe ilosi enwaki na bangan wo siak luwo makatashke bangan wo guessing is the second wo kan me ba wo singe ba kube we kona kun liksina we tokle ano kung siya pangyak la mamin mana upesi sikyak na pelsi may lo si utakyak ngayon na pa ugu gagit ko siya nga akfashiyak la na pangan pelsi mal da kalam kele ash da kumtali tole ke makat reading a revelation no ash talba mo ash lupuven kuluk akush pag as yefelo ilos kapri ngena na pangipel si may fliak lelo so ilos angels of the four winds ilos fliak le pangipel si fliak le matawag uni meta na baka desyo na ke sapta single dolungan basaram ginempo kung vinriti sapta single dolu force single alkosan nayak lalmit mait na ke mainge il sayo asitakyro il ko in ko nayak kalmen nembolan ko shosoko may nembo se inge orek leke inen mitse nembolala pa unfuko ungol onkosh pangan nembo se ma kung delvin loeng na ke technology mi se inge to na amo making companies amo making companies dal fashion yeli me was or studies sa ma astari maurek latari le ilosin song chips nga na under na kung wallet kung ligay the credit card code IDs nga kaya do the card mga chips on na cash na kung really pebalo in fact le poum siya mo ton chum bagayan luwo may
chips akallan met kuluk belsima kumesa nembo ngolon ko on fukon ngolon ko shing ita fa wengin min masisikya ko patakolon takaklulan lem kat maing makuluking sikyak mayun na ke mayun pa lubuven akos kuluk akos ngito ko uni en wakila unayla mayito namo ilse mo lalfung ibelse na mo itak yang maxing na kaiman namo pangipelse mo kumuluman kumakali mo malan setan bakum na pakalmiyan nempo unfuko ngulon ko shing na kade masing asak company sa mga shikinola chips ngayon. Dahil siya long na technology mising ngayon. Dahil siya orala kumintle utak ID card 44 wal dan sang chip implant chips say na kayo. Na wengin mga line ke tattoos wengin mga timo kuluk ta shock faklak lang bang tattoo min bang akal si bang na min kumli lang nag history lan may ito tattoo indak ilmasang akalin with slaves na mising alle boss may papang may magin tattoo alle wo fall nag manol dal tashok to masima siya may nga ko at tifa mo kufin tattoo yung ginam kuluk mo tiba kan fakla ko pa nanaklan mo ito in matawag except kainin mo ang belt sa mga chips yung antakot na ito na ilya si min kat nakat pala tayo kat aglin manos kat or the tattoo singan singo tikal min facts namnas isam lang at tifa mo kuluk tattoo tiba kan fakla ko nga fakla sida nilorek may ngina ilski kufes nakla sa kiden dak pala kiliyan mo min ifin delisam gibel si ma credit cards fancy clear may tag we safla vela bang o fela na wo kalmen facts la nga pape nangan le kantek tattoo yaki may to ngina kantek ro pangan tats ngain mo nanakla sa dak except kainin masimay sikya ngan tikalo kat matkulug mo the shock if it ba nga rela nga askin mac cake kalme ba may gilio may dis blani masika po ngan tattoo siya kung kung sang chips na kil enleo kumin mo de subaw de quality mema na mo masitokan ba maxing the mark of the beast pa unfuon ngolon goshingan namasi ba nang aki fact for awareness kiten kalim ke ito masisikyak le may ngina fon na sumle bukse bible sinatikum nge sumle ye 2000 somla asat na kangaw mo siya na makin nemising na pangawi may fact look na kiipsingan finchakin derala kata ngalag mo ko na siya sa matien sising fact nga tasyo kat ko insisi la kiten insisi ke kata mao as long as it's in the word assume na kigaslan ka na kiten vash tako nangakya kay wa ingin nga flow ko ng may ka na sil layman tresco na ifinas kisin siyak se ko luwo ko tolu ko akos ma na kete iges la pe la min pangas pe la sha panag ko was kada si was fact de te ash mo tse don of na gaslan kat kung fin ready mi singe pa la kung iges ni gek la masin ju mo ju ready do si gek la si pe nan su na bang kolon kat or sa man magin kon madalin mo usi kalim na sish mo yan sukle dollars panang kadyo nagtinsukat katin bele na kayo na kiwa ingi nga mo pella ko kaing le panang ngay kufas mai ko na sil lemon tresco ilan kolgot na ke kapun to yung last no ko. Naman di
Glomalap, Domnul Shirley, Glomalap ki ak fashil alum ki malututo makatakan ki Muted. bel singe ki makatram geo. Ngamo ki kat fash na meto matawa kalim la ligina ki ko makataya benge ala kalim betari kom mga lutoy lagi duti ke session gas makatram ki fakya ka singa finjak mo in pange pace si makatashkia in dale moile kadin kain me mga kadin kain isyungen gat dawak sham ke pakumakatay ke lasas mosta buksinge puga ke kaski pa pala akatay na si sapta si yok ke kasinge sapta si luto lu kasinge samasla maingi ke was ka de la kalimina selja John na gesim na maingi ke wa flokin gat tanikim dawakin Bible study lasha ki gat Trump Bible study singe ya you're all tamle liban gil dagatayan just ke channel si singal yeah vastung luo siya fak mo silaklak kashash ngati ya kay narakatay na ma neki na kumsyunen we kesipin latel kesipin lat siyaulalan eninain kashash inespan mo ule dutikat pekela kadil ko flasa pa ma sang sunuten kanausta fela neki na noa luchak na linaksuwa nasapta ako shima kumtangalyangan fala neki singalya sham nasishla tugun church idakligi vela mesikyak na kumakatayan jeski rapture oyeka oye bekum akalim yebe ki kapshalla kasi church ngan akataye beke wiki kasumla church ya si makatashke fin pa nage church ludisia katita mo elvak mo nga ako lang anute ko hosteligi alik kisben goes first el sham benasin church ya langan Smyrna Pergamum sikas malrik mo ganyogo pa katin forla na finjak meluti ma kumak fashinge inkan moklekat katineta yokki kumakataya ki dalik sinadas ma pangla ki Victoria katindiye na ki makatanta akademi ki kasema kadakkalemi slagin kasin lalmet makaturek magana in mataka ki payapalo kadin ka nakataya kadin de full weli ako lang malap na siyum kaksakin ki kum ikoy mga na siyaskewa kadin naskewa ngayon pela na sin kasi vinash kisensiya tikun kisensiya ksiluo aspe met mga siya kadin proikelos kadin akfashila bemetiget kaliya kadin laske fellowship laske kasinya panang belsinge vinash kisensiya ma as katsakak fingat kan da bokla fin makadin na kadin usyuk tup na kyan kataroingen apela nga akal kin na siwos ki belsinge kadin naknas akeshay fakna naklas la kabulalas ki muliti mo akkalemiyak na siroyikan na fakat fast na mit pela na siwos Layman kumlang pasay. Pat sam tamala lipan Amo damalap wangin mga sang. Akin na kayi kat kayi wa ke. Yalle puk siya fakya ngay matamlag siyerle kyak na sila nakatayan siya ngay. Kademo ingayas mo mystery siya sa namo katil rela alle kalim na siya. Me life inga talle ini nagatin ito malang kata. Genesis ni Revelation pakaslan kata. Ini nagatin takan na ke funyan na ke siya kan mataling ikas mangan na fun na siya. Na ngakin na kayo wala. The more time we spend with Jesus, kumne ikek na siya ma. Na ngakin na kaksakin kat la tamal siya ni alle buk na
po mai tain ta ka te ye ke ikek lang ngal le sul kak sekin kat lang ke wi maslo nda long lutut na wo ta ka na ke na sam na ke kom tamnal chele ke mai ke lang man chish ke wa ka ti ne ta line time pa in focus slot lang kalang lan kat pa ikas mga na siya kulo man lap ke pelo lo malab dam le lipan evine aspe me fakla dam le chelege akkalemi lo man ngama ke si me fakla mal tigat ke oyeka ba number samram ke ka si kalmen ka si number fin ban ke course completion ko number simal samram gun ke fakek single dolu for single algo singen on fugo on ngolon go singen ngamo tam liban gom mata merke gom lipsela ke company se bang PayPal elos mata wak shigain collected ke financial me information lan guys si morek magun financial service singan kanin mangan pa caption na get tu singela met mai mo ay wala mo Myrick Magun Max singe basing the mark of the peace singe ma ngali dari ke internet ashmet sum na ke court matal tal ke muton chul dal das mo isla on gosh ke dari sayan adel sholla bem dal dalana wolf mga na in me kata kusho salal le mo da sang nge ke dari ash mangan tattoo yak the dari it's gonna take some miracle in kain estalagi dan kan may toingen dangan fact mo kayo nala ke ikek tan sil tamil chililen me ikwe ye na jes ka fa ka lo ye na kat fa ka si svena som should back yoki in bon va ye buksinge tema fshashi na shishi pe ke lusen bel si mga mo nga yalang ngalon gos misinge sesa met king aso Bible study sesa met alengeng in kain akataya ki buklan fakya when ma gaslan God the malan God God knows the desire of the heart or kadili gesta na silos masyuk kung di ganda na sida dengan sumro Bible study si ki Henry kak fasya lusi kung di ganda sida yakyu ki wiknaf chika dana lang silom ne ikeklam gaslan God na siyum gaslan God gas no pasi sara vakik mag gaslom lam na genier geni clash nagigat someone gas nge leila ka dinisamla ashma singe sikya ke kasa inoye sinama kadil mong yang nagel etama na menakin singen ekle metsi ashmolla luto mo te tolu fasingalon korsfak mo kadil mong yang nagikas nagpel makatsum nagya elak mulye kat akaye kat resurrected ki gaslan God and jube fashionamit na usik ka sinasish ka din jube fashionamit ako din jube ak fashirik malan God nang akulo malam sil damla siyali ki siya kataya na tayo sispenam dingi ki elfak mo fin pa Christine siya na el payak siyan el wipe hisin siya buke siya tagapa na sindar siya maingan tagay na kayekat lakatte waste pellas ki pelsingin da sham ki maingi main academy yakta sin nasyesh la kastlan gat nge academy yakla mapai masiwos paingi mafin sa kastlan mukle ko syakin kain tia sangeng tia meken in the gawi Bible study nimit ko sa kain sila nikotimasya fact na taka kitefon phone naro chiyasin fakla mana yok sibe bakum range taka kaksakin katki lal moli katle eluste kana shesh katkan fast na met wangin kashpesh met katakam davinen merki ay walain met katamwet alak kayo misingi akisipin lang kalanglan gat kat ngishesil lan gashigat el gashigat ay fokat acknowledge el fokat kaksakan Pela nga shoot na si Wosma lang si Gashigada
Anaging afaka esafla kade proeke met masapayama inelos na siesh kadin proekelos. Klamalab. Unmuted. Levendi ke musla nga akina acknowledge facts dal Okay. damaliban global lab glunching got na yok ke kan we be kalain sabi in tafel gas like gas pe na udu tu fe na shish mai to na mai nge mana si makuneshin fakalik na sin na kayo le mana kuluksin nga kat meto yun ang basam kina na rokaten tafel na kayo in we babies ke na kulo man lab kulo ke aslomi pon pe orang kata alle cash yang magatas kyo. Nang na minal tfanan yorek sa mas kata tafung lagi pelo na kulog to be asan na mina. Kal bang may vaga ifinash ona lementil vaga ifinash faxilolum pele geklasjos. Kulomala. Muted. Nga kato shuklo malap na singkat ke maulog. Nga pat te kato shukke akataye ko me samram dal shirle ang nga le kelong na paya nga pat le panang safla ye pa paya time log of the man pat te kato shuk na nga wete na lipan ni kaksya kin malalap ke me akataye na wogolom nga ito labo me masito ko nga sikinan kambar stakrat na ke time silong time man me net na ke Wednesday pa to kulong singkat lakat sulpe me ace gas lal inakay kat ke mula siya pa inaklamala kayo nasinmet na kayo Kayo siya nga Jenny ba nga long si pe mga gusto na kayo Jenny nga gusto na say spell lucky bell sing nga ala na long sinapa long malutut na wo umdel collect pain I guess maging mo la sa lakat bell boss bell lace kat mata kilang silas alama takafakis ya malutut ang tawat na ke malutut ke maliban nil dafala mat kibel singin makisap na ki revelation pe nga pezimet lang soang na ke alama long si na bay long ye nga kilo na malam singkat mawala masimit ke kisipin kat palaging ngon pa mang tako nag liking siyes kating kain lawang na ke lawang masaya iba foundation lash iba masimit kitang video wala sini lash ke mitli ke la lash fin fel singe along sinadak kilo na malap na sundal na phone ang atin sa king uba mo lap na gebel sa sangan ko tang feel long be gas madala din tako be mo din la life ni lok kitel singe kilo na malap met na kayo Klamalab sium damdail Jenny vinel basu taxis ay peging along at pushel ne mina finen analulu fin bay kung sak nas ngen bain go skewa na damla sali ngali la kung sak pa na wikat kumaus ngel ludari ngaki akilin kom metiki katwas na meta Well, kulo na malap. Naman tala kiyaw siya sa shmeta, masomni kiyaw luo to lumata. Ale mula sa kachak na me shak na ikoy pero aw siya luo. Yana check na ikayle ingin ikoy ingin.
Ogulo na malapke malutut mo na kaywa in wipe with sayang in fact kulo na si was kaywa siya maskek malutut na mo na siya kaywa in sang kyasha mo lash fin veljing ipayela el magay nakaden shoot metliki makat fash kya arala na yok Amen. yok ketek walap ngai si was kaywa le na sang kulo kaksya fin kat kimana kaywa na first singa is lang ready na si kaywa metliki kite area mo pala sang makana ke itlan revelation ashke siya Thessalonica luo for singal ya alang si ready ke il ale sang kya siya to ke mo litut singa luo siya Thessalonica luo for singal ya ta ko ini kin maton lem last Jesus scale taga ko se tia katay na mo tsiaye pa mo fin shaklas mo ngan las mo kon gilas ona sie favoroin katangla ang fosinga alena dictionary na kilenge mo dictionary may alena wo kat finsang kaywa na naklara na singkat kipela na kaywa at hindi mo ipatutulay si ngaplagi na nga alam mo ipatutulay si tangapin sang kaywan naklaran singkat alam na akin si uyi ya lumalap kita lalo agila Kulo malap tamle salib ke fosigom bangun kadin wipen onak kenge masi fena nga fanal de la fosinge ke gom akademia dana alena falling gashi yape kulo malap na shum sista klub ke eklepela dara o mesanam dulle o yega ngam ma usi ba alam na po pa ibela nga aglen pela aw wala ka lugar na kayo damdal Veronica Ashma room ngalila kumuchak pe wikat Mike Duman nga mo mute pin tamla sila ka ni guest ko min kain wikat cham kung kan guest ke star 6 kung ka pain siwan unmute ko wi kung kain cham ka teka Right, bangan, that kind long. Kayo, los faka. So na, akin na faktula kasi king katke mo la king ako hindi ko was ke ko sa long back at pula na lang. Bayan na. Kahal, kulo malap. Kasama vela mawangin le. Kasla le anne dok mabat. Panang gasla la ala yoksibege katsi sinsikeo. Eklelan bela ngalimay mawusin na shish. And mga tamla liban nila shwa nanbun mal Wednesday le ako lan som nakialuin Wednesday abange. Makatak fast yung ngan kain orala si clarification. Kat tesikein sang kosrela ka ulam mo den som nakialuin. Kat tagayin lutut payapal. Ta nga mo manawusi katin kain kolak malutut sima aski Wednesday katin wipet kain ike. Na ta kasyeng pe met ma wangin itawi church ma as enilos aswe na tarala pe kasya sipe. Mana kayo makatak fasila kat sige ke nganlan katin kolgat inche mafuseg insien met amain pendoki tangun mameta na urine god fin gomaske church base ma ready bible nada siya kadak kay ko ski makusaskean maingi te awla somlom in somalo in Wednesday main kan gasha in kan mokle kumyak yok na sike financier Tuesday ngena
nga wi ko wis ke malutut sienge the 2 Wednesday nga sumuyalu ta sakta nga ta wi belip siya malutut mamut ko le lakatayan eta weng mga i-base euro scam sienge nakipel sienge nga nandalakla asngas taka ke email na si ka messenger kadin proikel Baba Weston Lakamas Amay ke Queen's Hospital vinen Honolulu ayape arstalik shiksinel pa piwi natal damdal swin damdail suka ngoshipe laksipe nakusin proigik siawlaka aspe translation makatash kengena ngalang sipe akalimila kada proy beki gel neklara siawlal elos ngshebeki proy ayebeki damdal kimie Ephraim ngshebeki proy gel siawlal panang gipel singe ngangis na sum pela damla sherle wisha sima arsin in Allah ka fkya kumin kain kya trela si proyan gipel singe nakatfa kali program lasha sima lang sim da fellowship kanda sham nafakat fashnamit pela nga shoot na sim damla sherle ki ngos ke proy matakange katin kain nakfashi gipel singe Unmuted. Lementi, kumkulo malab na may siya ka pa Baba Weston Lakamus Finan Queens na Kimi Ephraim Aok na Shaulal Neclara Shaulal nga Shaulak Lementi okay may siya na Biwi bangay awo biwi dawan di ba kung saan ash pangan met ma ang sige pray mga shoot na si wasin kain orek mage kipel singe kalbo na kadal ay ngan din di pray ke dawan di ba kumash mapangay kumgoin ngay katoradik tafolom ngusut kun ngasiak kumin proigel Western Lakamus Finan Queens Kimie Ephraim Neclero Esiaulalos ngais masafla ifin ko tama liban may sas tama kumlang po siya along kumingin na in namna shibe kal Western Lakamis ilash ke Queens Hospital pa masimita nakluo Kimi Ephraim Seulal na Neclero alo ka Seulal iglo malap Talim siya ash. pagkain nam sa namon po siya Paano? well kulo malap kate alle shui ka chicken katla Muted. meta pang narun kashin kolin siyak ke kasho na pang ma kuner shas metlal fungi katin roy siyak ke kasho sin kat me ake wi pya kelen pasama ta ka pienya tamtel cheni silpe nemina tamtel wish sure from Shafla. But I guess we got something. Meshe. Veronica, Shizaklu Gal. Jenny Veronica na Nemina. Me, Pashamum del Shakmo in Sanga. Kashikat Pengang, Ang Shipek was in Kenga Proy. Del Weekat Pen a Proy can met Lashme. Papa Weston, me. Kimi na silpe siya
Neclero. We got the Proy, Mange, they Proy Sinange. Who's get the facility per at Proy, daily basis scale. Ka Western, Neclero, Neki me, Nina gave a pang maffination. But all you all, do taffle and asumna, care. All do. Kosai fin and Ponke, all in Wednesday. Pang mine in row. Makiaka got Makana la proudly larger pang. Got clients of a she mine and rake up a proy. Therefore, in the man or Matakashun got Kekashin gold, got in proy, Akay might make one metal. One metal per Wushi, got proy larger, got Chambram machine cut. You should not go around a chick capelching it. Now, proy, come tell we up in a proy. At first, washing the Vinquay at all of lemon tresco como Western, lemon Western large queens, get maslal. No, Neki me prema ella non è claro che perché lo malla quel pelching at proy cut proy Olim got flat in a large got true cockshakin gom gellan calling the lom got true cockshakin gom ke when she found them to Jesus Christ she might lang last na go kesh ben long calling the lom kum ralan ke next gong ke when she found them to got the pang na shum back ke Mors mataka pe ke she might kaw class finan ko sha machine finan Hawaii ko finan Seattle machine ke pa sha mataka shum got pe ke cashin ko mama ki fashion yes le na machine ko yes ka ta na machine in kalang sa pi ko fa ka kalang na lom only kat flat na ka tang na shum shak shum only kat flat na tangos las ka shak las na kai wa wo ye ko ke shaw las ka papat mas ka nek yes inge kai wa for your will akayelo so only kat flat na ka progal na Mr. Western na shaw las Ga maar ze las finnen Honolulu ko Queens Hospital machine olen kat flaking. Aqua ngai matakashum metari. Kana matawa kia metala launching Papa Western nam ta ke Queens. Ngi na gatang na shum chak to nak kayel. Akes makanila la aqua ma ash elashke matakashum me. In the name of Jesus kat pro shak shum olen kat flaking. To nak kayel in Shawayel, Akas Makinilla, get not go what the costume, Mola, coming control, come alpha, come omega, come complete, Olympic Flatna, come complete, come packet mold, she might share in Lashkashi. But Broikel, the Mr. Western, we pay show like Nemarstilla, a ticknet a Loskawa, and made show, Mitlashkan Hoshai, Macapashnakel. Like Shakshum, Capelching at the one place them, like you placed cashing gold. The prohibition neck year financiat on Netler Allen show, a show belong. A large peke, Manas like Capelching it, got proetola, Neshik Yashne, Eltagot Liti got Kaslum. Calum not a war, marshes, come some pension. Got proin a Shakshum and got Lenagon, Akinchu, Lakas Macanel pen. Kamanasla, Eltola, Pangnashum, Etolacum, Payak, in Shawayam, Monaco walk by a fashion, Monaco walk a pension. The propic attempt to wear me, my last peke, but you should name Pomulum got flat in the Monaco. Mosh Matagoke, Tamtal you wear me. In Pontopokol, Keproy, Mogat Fatnashum, a Shakshum kept belching in Nakaye, Tamtal you wear me. But boy, the mine in the phone, I tell her, come we could, come pull Poshers can wash lash the belching, Mitlash, neck year papa, Tamtal you wear me. But boy, Beck, and with Nagawa, all in that letter, Mitlash finning Boshai, might call in a york, a click natter sperma, a take soul shape, and tapeke, yan lishlin a shish. Daken, all year, Finan Iraq, South Korea, Middle East machine on that flat. I'll probably get loose.
Etola muela los pe karang los ka pro shipshim holam ka flat. Keep everyone peace and bring them home safely. Ke ngos ngata ka shun kat ke pelchinge kat lalfun ko. Etola ngos ngata ka na shesh katin pang na shum ke pelchinge etola ko magana pa top kapukot. Kat lalfun ko mulam kat flat na etola mana ko wat nshenge ko mak fashi. Mushi got. Mushi matolunge. Apa western netlero tamtal kimi ke pelchinge ko tu shot mana ko wanan pong shake inen monchi panan tu chi ska shemet lang na ko amen amen Amen. melong preke Amen. kal lumalap Lamalap. Unmuted. Taon liban kung lumalap ki Price. From the Ontario Oral, Tamil Shirley. Kal kung lumalap kalin Tamil Shirley we pa na ngoslan na sang pe siya ulo ka na ke proy ke fashias magatas pe ke lumalap okay kalbuna kal indavla na fact lu bayla kide suga may siya class na singkat alalfing ile top ile topu ke bellal na kyoingin na kiden ak may slain siyas bachelor na yimatan got flat na siya ki cash asel na mes we proy claim got flat na kat given na fact lo malamsum ki kolum lo malamsum yok na kilong silum simakat akilin pinganalin kat kulo na malap ki molash kulo malap ki mainse wo simakumesin asish pamdal kum kalam ki masim katash ki ngina na yining ngo los simasia ki cash o inge bam den ngalong si fa kot kit long si fa kulo na mala misum na sil yokna le minister Driscoll has los ke clients up la los na sum bam dal kat siak sum ke cash o lum siak sum ke column si makum esin na si sona fa ke looks up the single for single ye la kona ka wa ye fela ko busitar na sis to den long ye scorpion super Satan lem ngon na kiwasay pasla na yema das kishpin ngon lomas yerosh pam dang asyak sum ke gashal lemi Driscoll ke masimalaske ilya semalos aske inge pam de sum nas welalos kadidale mainge katsiak makayna kumbayak fascia pam dal nas katsiak kinse posisel inse malala lalfung la kumkat kat kalena wengin mau be you namnes casual limit Driscoll beki au biwi so ashvinan Hawaii bam dal got siak sum namnes ke lalfing long silon ne baba lasin dalik saying bam dal yokle na bena ke kum baba se kat verlet na baba se de kat baba da mas kumita mai nge bam dal got siak sum if in mind insiasin ka nakswasikat le yematom kada man akilin la komkat le mana kay wat ka yum kada nakswasi molash kada molkin mol oy yematom kumbarela ksha fellow ay be kumbausi orela met mol ese mol e kumba ace kipeldo bal nga section nos cash or dalik saying awo biwi ke en sim ke maslal kumin namnas akailalla wana kum fakle kat kan siya ko na siya ma finti again in lim cheeses kati kan siya mai ngo oi ngi bam kat siya ki mana ke wo siya clash ngin in lim cheeses samat lang las kat la kum kat kalena oi ben asil family ban en again ar ke fashislalos kulo Kula kyo mwela los, ni mi singe katliye fin shalos, los ale fukuko, los ale ngan, kachak pena price yak kumin kasha los. Ke favashish lalos, kun en pon be, masima tapanos finan ko shay, katsiyak kumin sangon lom, in mwela los. Kasha los ke manaslan mano, manaslan ikwe, oye pe kasha los ke iplan, enyo nag-iplan, may cash on nag-iplan money lalos pe mababla katsiyak sum nas wilos ke maingi. Cash los ilosin en nagawlosin ilyak na we ilosin akfashe long lang lom.
Mittigilus ille, ilus in Fulielanglum, Nagain Lus for Vashnawe. Dat lalfigum bam dalle, Kumita Messiak class mitligat got siak. Got gina fact like a allers, Kumin galim gina sishifena leg. Mying in a go got full at night bow. Life me a gat, Kumita. Mying in a go gat, whoop and mawum gonna bite a you, got Kulama lepki mying. Long Messiak clash. Ek kan se wo ek sien ek was in my house in Gala, cause it was in my long bag, loopshe, ke my se klas na so. Leilang on lom. In we got in usi main se wo na ses. Na ken gat fashion na we, se ulas met wies, talik wies. Elos na ko mas se ka deva osin na se. Kat kilo mala ke aspel las ke den se maingi. In lim se met lang ulas kat broy. Amen. Lemon tea. I flock na room, Micah. Tawad liban ko lagi proy. Glomalap. Kikat kain. Taka naki lusa singe. Inak fashila. Makat kain. Mauda ka na siski. Len singe ya. Ngayon. Bain. Sida fakilo na siwos. Fast sima vakki babala bakadin fashili uskastan god na euro luske wama katsum na euro anage proima akfashiak lan pinas pe met kos long se kadin proike patin nan babasano pela kalami kadin akfashi pe ke makataske mama kosin na nito level lange metira kaliye ma ba toma ka transition nage mafinja ka aske aba September 2016 malam sasya si pangan elose akmashaila basta sasya luolash basta moral basta Frank to be na elose akfashi malam sasya lasha na shuang nage tao nage met my tao nage church ke digin gale minister diginis ka kalansa pukama nage with my awal kat lagi plan Preston man. Ipsit ako an ba kimangi akademiya ka kat sang pen ke proyla sa mayen kat 3D pe ke puk na ta shala mati sil ta sholla si pela en sholla tari wangin makachud belongel polil de sin mat sholla while samasta si ta fotolu puk ke uleng sa sinata sha. Mga ta nakay kat lapang fugata ka na siya kade de silongon ten elde wikat amoita el wikat na kewa na ashka sima maita kuneka tinake kat iskat chang finchak moin menche woirin kat ipsit ako an ba alu ke tarie awa maita na ash medang fuko kata ba wi alu ke senrie ale pakan ten met alu finani na siya to na ngalang si kaliya ki vaccine la ala na pakanen met kusay daga na financiya ton misingi nga mang si academy la usma MSasan was welcome daga we witness ma elose akfarshi finanya na dasak ta ko siya sin proela sa ki mama katash ke ngayo lo malap na sinkat don sin met na kewa matakay ni ke kasingi ako was pa mo was in wikat katin private ke us mate wikat oye ka kapat le us kain som nagi website lan gasin goal www.gasinggoal/download ka long nagi podcastan mamak fashiak ki gasini amal Shirley damal lipan kos na kewa amal Salif Namina damdal Veronica damdal Jenny us ma wikat ki gasini Captain we go skewa ulang malap ay tari aksi ko sa kikos le met malang simda fellowshipan fellowships ulang malap. This session is no longer being recorded. Maybe we can try chairs right there. Maybe we can try.
Welcome to Nash, Lemon.